Sari kahamzat no. gunung ya sari mistake pun gunung ya sari. Ani pun Birojit Debbarma ang Bisrangonjan থেকে ko class 10 Saint Xavier's High Secondary School থেকে pass out mani. Next hobby by midnight. Hobby mani ekhrek janai. mani ekhrek janai abo. Sari. Mana kau? Sana dulu, kita naik. Emil life tamo. Saya aku. Nunggu college puri. Dia jiwa. TIT ni program ni presiden sabo. TIT ni presiden sabo. Dia tinggi tamak. Presiden. Ini presiden bukan mo. Saya. Ini girlfriend ni call kaya dah. Girlfriend ang krem tiro ba. Ani mo theory ko loy. Ang kumula polytechnic college sa Politong ha Supperstar ani branch civil ani parani mo ha dumas na dolay ani bisa pakup. Bisa gan dati dikhe chanai. Sento boy kan juga itu. Din para. Orang tak kerja lah kan nanti jam berapa lah. Agen baru orang. Udah English medium ni secondary school. Next. Beri masa padinya. Dibur kaham darate baisono. Ani monga kasu Debbarma ang tabuk Institute of Technology wo. Computer Science branch nai pori tongo. Te ani hobby ka football tingani. Emil life. Ani in life to ang football player nang sumane professional. Hekono parents ro ugo pressure ang engineering go prima pori pega. Yung football ang namusumani. Tahu parents so sakan na tiya. Kau college kamu ini bana bana hoka. Ke football age rogo under 14 rokini tomo. Aro uthiri thangka. Ni thangka. Besar zara thangka na. Tak tournament rok thangka tai ko ati under 16 under 17 rok tournament rok thangka. Tahu fana na kaham ke thangka ka tahu fana football rong mana. Sini football tahu sini perasaan bisi waktu berapa football ni sini jago. Yang saya man. Haipun orang politics ni bagai onek bezal tongo selection naro ukuro politics ni bagai onek uku tongo. Angbo show, actually angbo khorsa cricket player tongmani. Under 17 on sila gongma tongma se ani mungka khete khorsa ongka age school mi dogo bela cricket tingka. Politics so tongo haipano football ne asu cricket hage politics kirai. But football tamu kuma opportunity tongo sing a division ogo nugo tikla se football onek tamu kurung kam mahori tongo. Bila saya asa kaya practice kam kari, lalu football tahu fana tahu chance tahu ni orang boys berkongku, cuman division at least division cuma kaya cuma sinimung mana bayar orang tangi cuma ni chance mana. Ini tiba ni football ni khususnya ni saya mana tiba sana bising apa, sabun bising ni favorite. Tiba sana bising ko to, tiba sana bising ko tangan sih sini bayar sabun ka. Tapi no. Sini para ni masa tongo Mongol Debbarma hane bo agi ni Angbo sino bono. Bo agi ni division player. Bo all division sini ya bo Tripura tim itu zak. Bo bai sing training rok khajak bo suno training rok zakta. Hambai. Any question?
खुलुमखा आंनि बुङो जानकि देबबर्मा आं त्रिपुरा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नि आं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच नि ठीक है एंड आं पास आउट अंखा केंद्रीय विद्यालय कुंजब नंबर 1 आगरतला ते आंनि हॉबी इनके डांस ते आंनि एम इन लाइफ इनके टू बिकम टीसीएस ऑफिसर Rwlai hambai first tausuk khano kisa एम इन लाइफ रॉक फुलफिल एकदम क्राक एम इन लाइफ है Rwlai chao tin Tripura sani bising buiro साइड में फर्स्ट टीसीएस ऑफिसर सामान अब तो आइडिया करे बट आं प्लान खाई तो क्या आं टीसीएस ऑफिसर नानी तब बट आं तब सीएसटी पढ़ी तो आं तब अमन लाइन आं तब खाई टीसीएस एग्जाम नि बागै तामा खाना ना फर्स्ट टीसीएस एग्जाम नि बागै नों यूनिवर्सिटी नि थिके नों बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन ना नांगौ देन निने नों हिस्ट्री द पॉलिटिक्स द इकोनॉमिक्स जियोग्राफी इनके नों त्रिपुरा नि जियोग्राफी नों आगे साइमाना नांनाय सो या सुनो साइमान जुना की देबबर्मा ना निनिमुं यस जुनाकी देबबर्मा नों टीसीएस ऑफिसर नों सिनि दफानि बागै नों ताम खायना मोजों टीसीएस ऑफिसर मान करे नों सिनि दफानो ताम खिनाय नै फर्स्ट ऑफ ऑल नाइदि सिनि जों ट्राइबल कम्युनिटी ठीक है जों खूब डिस्क्रिमिनेट होंगो द कि आनी लगी हो खा डिस्क्रिमिनेट आनी फ्रेंड्स रंग न खाइका तो फर्स्ट ऑफ ऑल आं अम कम खाना मुसुं जागो कि तांगे डिस्क्रिमिनेट खाइनाय जतन तो ब्रक सेम न तो अमन बागी न जस्ट आं खाना मुसुं जागो ना कैसे कॉक्सन मुसुबो एक्चुअली संताव ट्राइबल ताहे ट्राइबल किसा मुनि से किसे तोला रंग से ट्राइबल सुन एज ए त्रिपुरा सा तागो सुनना बुवा गरा होते फना दि जस्ट लाइक दिस तागो ट्राइबल हिया तामो हे त्रिपुरा सा तागो सक्सन त्रिपुरा सा के ना वान सुन सुन तागो ताई ट्राइबल हिया सुन चिने हाउ सुन तो तांगे ट्राइबल हिन जाने बा है दा अच्छा त्रिपुरा सा आं खूब प्राउड कि आं त्रिपुरा सा यस हम भाई ट्राइबल सामना हिंसा जमा तमो ट्राइबल सामना हिंसा जमा काय ट्राइबल सामना हिंसा जमा मुझे को ट्राइबल सामना हिंसा जमा ट्राइबल सामना ट्राइबल सिंग सेक्युलर कंट्री इंडिया तो ट्राइबल हम क्या संग बिशी नॉर्थ ईस्ट तो संग जतन ट्राइबल हिलायो ट्राइबल हम क्या बोल शिनी आलादा कल्चर तो जमना आंग देबबर्मा बो मॉक सो अमती कबमा शिनी नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल तो वो जस्ट अमनस so nung so nung TCS officer na right so why TCS tangi TCS TPS tangi kalau TPS tanging ya the main reason क्या ani babu tak khai di TPS nung budai nung tangi TPS khaina nung horo nung man khe tang mani duty rok man khe nung budai tangi khai manga but ang TPS khaina musung jang tangi budai rok mayang nai TCS में खाने TPS में खाने जतन अंगु जतन बुरी रख खाए मानो तो but parents यादी बाकी सब तो खाना ना नहीं ना okay next हम बुआ बुफन को खाना ना yes next thank you good afternoon all big brothers and sisters मेरा नाम है मोंगथेपुर मोक अभी मैं TIT त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले बिलोनिया ITI में था जो उसमें मैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट किया था तो उससे पास आउट होकर मैं यहाँ TIT में पढ़ रहा हूँ तो मेरा हॉबी है इंडोर गेम खेलना जैसे कि कैरम वीडियो गेम्स MN life किधर समझा नहीं MN life फ्यूचर में जाके क्या करेगा आप
Your aim in life, aim in life. मैं लाइफ में तो अभी तक कुछ सोचा नहीं क्योंकि मेरा अभी तक सोचने का इतना टाइम नहीं है। पहले पढ़ाई तो खत्म कर लूँ फिर लाइफ का एम सोचना पड़ेगा। बहुत वक्त है अभी भी, तो डिप्लोमा करके फिर डिग्री करना है, 6 साल टाइम है। बाद में टाइम निकलते निकलते फ्यूचर भी निकल जाएगा। नहीं, टाइम नहीं निकलेगा। सोचने का क्या है, एक दिन में सोच लेंगे। एग्जाम में फ्यूचर सोच लेगा। हाँ, सोच सकेंगे। थैंक यू, सोचना। नेक्स्ट पहिला जतन साजाखान आइनि मुङा पितारिया आइनि पारा कर्ब गुमती डिस्ट्रिक्ट आइनि कॉलेज के TDIDC पॉलिटेक्निक आइनि ब्रांच सिविल इंजीनियर आइनि हॉबीज के ट्रैवलिंग एम इन लाइफ ताओ तो इंजीनियर के तुमका ini kulo musumung kere se bere future thangi kulo future ti kulo musumung kere Okay, Arpita. Nampo jaga travel karna ho. तो कोल प्लेस sama jaga ro Kusama jaga ho jaga ho. Okay, thank you. Arpita, sini TDIDC Polytechnic ni principal ni Mungsala. डॉक्टर Sorry. कोई था Tahu tak hambai? actually abor sungna nango do sumsini sum kaisa ang singya bo singya phano no bus kati ban khorsa sa sungi mano nin principal tamo nin class teacher tamo abor sung actually je jaga porna thango ang joto student request kai abor sung na di ob belai bui ro sung ga ne motor ne khai kaisa engineer pore to nin principal sin sangya ro gai abo kisa tuma jana hayo mota abor joto student sa ang request kayo principal by subject teacher mungai angke sinina desi abolo bui common jinis abolo mas semaino asama hambai Next, tiba kahangjo tanara techini senior alawa hambai ani gap period debarma angger khoini agi school poni hamani hinga Panavel KMR high school ni ani college mungai TDIDC Polytechnic Institute ani branch gai electrical engineering ke ani hobby gai gaming ang BGM na blaga hamjo hambai emin life ha emin life bol emin life mane future tamong na musuk future ni bagi ang ase once left ulo khorcha game aram nai mane state gafate thunai tamong na musuk hoki BJMI state bagi thina ha BJMI state bagi ang khaya ko bagi thana to mane tapu global ni mane global no layoi ang Indian sini na just nai but ai global ka thana musuk ya na thunai abo batrai khainai siga India ho manchi kana tahu game babu thame tahu tu boro abu khao game babu an khao ne future samana ne tunong ya sabe but sim khorza lung samai kuzu kali ang kai sim khorza sa respect to mon do boss no singa na tamo kai ni sim gua dusu puri kai no singa to tabu game thami to no ni future no isa kola sono khampe no dole tahu kuma sa ro game thami ni ku ro bo pa no ane da ro ta tiram ya sono game bo thami dabi Google ta samedi isi no hambai जो तो ना दी पर कहा आनी मुंग खाना शुपनी आंग आनी पारानी आनी कामी थे चंपुनगर अंगांके आंग त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ी टंगो इनके आनी ब्रांच अंगांके कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके आनी एम इन लाइफ इनके आंग मुसुमा तो रिपोर्टर रंगा मुसुमा से बट आंग और जगह एडमिशन ना हुई आंग ताबुक
kawan setemu. Hobi kan? Hobi. Hah? Hobi. Dancing. Hobi putar orang musuh kau. Hah? Putar orang musuh mana? Bahaya jadi putar. Có tham gia này lệch cho tao news nó có lệch thấy cho tao nó xin sạc lại nhân ta. Baik, next. Diperkaham zotono dara bai sino ani bungka dritian deborma and CITO puri tongo ani branchingkat electrical engineering. Ini hobi kamu? Ani hobin ka football thana. MLR tongman ani doctor but after matric ani aim by thanga so tawan electrical engineering. Nung football thana musuh kau. Mana football ni tak? Ini favorite player sama football ni. Favorite player untuk defense team so most of the kita. Baik. अच्छा नी हॉबीज तमो Ani hobbies football pemain. नी फेवरेट फुटबॉलर समो Stam saga. नी फेवरेट फुटबॉलर समो Ani favorite footballer ka Sergio Ramos all for defense. वो कंट्री नी All ka Spain. थैंक यू Ani mungka Shangita Deborma, Ani para Shutarmra, Ani School Mungkan Shutarmra High School. Women's Polytechnic Poritongon. Ini hobbies time in life. Ani hobbies kan person juga. Hobbies kira, yang kau pun kaya nama hai tong na. Person juga. Hobbies tu bawa sana yang lain tamu kai, nama lo tong pun je kau tamu kai. Next. Jotono diperkaham. Ani bungka serang zamatia, bungka bebang lai parani. Bungka ani kelas 10 an pas ni teman ke Don Bosco School Nabasadar Don Kwtal. Bungka te ani hobbies ke games te gaming rock. Bungka anta koro Kwtal Institute of Technology wo automobile branch no naw yang pori dongo. Ani emen like keriko. MLR kuriko na. अच्छा. नी मुंगता मुसिंग खामो Serang zamatia. स्ट्रांग नी मीनिंग दस है मन Emne ke Wednesday no Kokborok web serang salhono. Serang no Kokborok mung pharmacy. Actually serang tamu Kokborok Wednesday semia. Tapi betul what? Tele sia manes serang ke serang boy ki buat nanti sia ta. Mungka Jotono na ani mungka Umnite Deborma, Ani parang ke Shutarmra, Angpa Sawat Pemake, Mataburi English Medium, High Secondary School, Ani plus CST, Angpa Temuke Umar Polytechnic College. नी हॉबी तमो Ani hobby ka ke drawing and diary. गाइड तम गाइड Ani badminton. अच्छा ताई कौन करे एम इन लाइफ के Pancho tege. वन सुने क्या निन ताई गुड फुल वन सुना Mane mono party ke jotong. फर्स्ट ऑफ ऑल चिरी एम इन लाइफ के बारे अनेक माने अस इजीली नामा चाया देन वन सुना नाम किसा सो अब रोमा किसा नाई तो मिलता Next. Jotono diperkaham. Anu khadik zamatia.
angke maharni angke angtabo mo Bumoti District Polytechnic College Solo. Bo parani Gamari. gamari salka bashini laide bo branch na iporito CST Tripura wo koita subdivision to 6 subdivision is okay, thank you. Next. Sinimung Maria DEBBARMA and para Bulagati Koritomo Civil Engineering TTS Polytechnic Institute. Any hobbies? Dancing, traveling. You know hobbies some Dancing, traveling. what is your aim in life? Aim in life. This is it. Wants to get hobbies dancing na ga ko kan ke musai phone dikisa je borak ni gana pas sabbo pen musai phone dik nungbati head dance saza mane normal da na hit ja Hit. Kita Nini kami pura? Gulagati. Golongan ini MLS saja bang. Sama nom. Saya lihat Nini para ni MLS tu siapa? Golongan ini MLS apa? Aku saya mana nama? Jadi bang. Yang signature mana lah? Jadi bang. MLS ni apa? Yang MLS ni apa bagi signature mana? Saya Next, thank you. Dibar kam jodana ani muncul dari pura ani para jotan dari ini antau per kampung district polytechnic college te ani hobby ke football खेलने ते फोटो एडिट करने ते एम इन लाइफ के Government job in your life. Government job to koma to. Tahu government job. Jekono group D, group C, group D, group kuno yang group C, group D kanya aja. Asto hata betul aja na orang kawan job tahu yang kaya di mana? Nana tahu 8,000 zat group D secondary kan. Yang kamu nana aja. Nana aja. 50k 50k. 50k hangga tamu kategori client yang saja mah. ani em in life ke problem kan aku musuhan Tripura Police to group apa tuh group bahaya tuh Tripura Police SI na constable na SPU itu actually tahu na halian na anggo tam kamu sub inspector DSP bawa una masuk dana simple kaisa question sini tahu Tripura kaisa police officer belai ke samung kai tomo famous bong tomo binimong tojoton saimano bini pustamo
SDPU. SDPU, right answer. Sinimung tam sing kamu? Chandra Kumar Tripura. Chandra Kumar ni meaning tam sekali mana? Amen. Dah kau hambai. Puila angro chini hogra jagra ro khaksang maya phayo ro phaya maya moni boye hinke ano ro jorari mon boye khaksang ha ang sania riang tisarang jak Gumoti district oklayo ang tao currently pursuing my diploma khetongo TTIDC Polytechnic Institute of Kumulungo hinke ani hobbies ha particularly ke hale samaya arpa ang bisi gossiping keo talking keo hinke ani in life particularly ke ha hile samaya arpa bis kaun jek ma phane abon ane khaksang ha. Good afternoon, everyone. Myself, James DEBBARMA. I am from Bisramganj. I passed out from St. Xavier High Secondary School, first year in Gumti District Polytechnic Civil Branch. My hobby is to playing cricket. Aim in life to get any government job. Any? Just for high school. No, St. Xavier School. No, pure America. Nana da. Pure mana group di. Kada tonjang nai, kada tui phajang nai. Gai master bel to ke bel matung nai, nokala falling ke nokala ma falai. Az job pai nang ini family pusu ide mano. Pusu itu me but interest tongo army ra bathana. Ke army ke ba. Emen like kaham slam di. Any government job mana tahu ba. Jadi haji boleh. Ini upre kan yang sak sang no. Once we are young, kusuku thamana ini haji boleh. Government upre depend kayo. Hai dah. अच्छा Dipar kami jatna na ani musai di DEBBARMA ani kami ke Uttar Jayanagara ang tabuk Women Polytechnic of Politongo ani branch singke medical laboratory changleji ani hobby ke bike sa umar bangsa lai Emin life sikhaje Nini favorite bike ni mung tamo Himalaya tamu company Himalaya tamu company itu Himalaya saja go Himalaya tu kaisa modal ni mung se bike ni mung ya company ni mung tongo ta kaisa bike ni mung no Himalaya kan company mung tongo Rwlai tu no Himalaya do अच्छा Hambai Good afternoon, everyone. I am Sajlang DEBBARMA. I am from Rungtangsara Madhya Patalayagat, Bisranganj, and I had been passed out from the school of St. Xavier High Secondary School, Patalayagat, Don Bosco. And currently I am studying in Gumti District Polytechnic. In that college, I took the branch of Computer Science and Technology. Hobby, ang carom board of Tingani Belekina, Hamzago. They aim in life and ang software engineer ng Musumo. St. Xavier School ni apa kamu? What department naik poli jam? Computer Science and Technology. India ni smallest state Bobo. Smallest India. Smallest state. Goa. Wrong answer. Nini hobi kamu? Nini hobi? Carom board sangat yang balik na Hamzago. Carom board. Nung tenggai daman ke? Tengah mana? Asal tu mai atau kono ang tengah ni ke balik na interest tu mata. Carom board total koita begitu. Carom board ada total 12. Lagi saya question ini. Tripura ni land area besar. Hah? Tripura ni sini state Tripura. Bini land area besar. Bini land area. Saya mana? So answer aja bisa information
balik lagi about Tripura bunyi kata. Oke, next. Di berkaham jatana Sinimung Tripti DEBBARMA ang Dago Women's Polytechnic College Puri Tango Medical Lab Technology Gani branch Gani kami hingga Gulagati Gani ang Pulse Out School hingga Asam Rafael Public School. Hobby in life. Ani hobby hingga cooking by writing diaries and in life hingga ang doktor nomo cumani doktor no. Again, doktor no musuh bini pada tu kuno yang life nama aku hecile. Awak rumah ni tamu, tiba kok boy awak tamu he, tiba sa kok boy, kok boru kok boy. Abo sorry Mandel. Hambai next. Trip dinani dulu. Macam trip din yang tamu jadi kena kanai tahu. Oh ni kena batai ni bung tamu saya daman. Saya daman. Saya ni apa? Trip dinung tu doktor nama cuma. Ike nung tu doktor nama cuma. Ike doktor roh. Doktor awak kaji mana awak tamu. Abo asal puri jaga proses puri jaga. Kan medical lab and technology naik puri tu na. Kan abo puri puri. Doktor dari mana? If kepala tongkangnya doktor naik gengge if kepala tongke ado, abo ini hard work no depend kayu tay neng besar kucugo sogoiman abo depend kayu. Neng kaham ke puri wui thangman kake obviously ning bagai chances to as Muhammad. Next, kisah dak kali. My name is Indriya. I am from Mopur and I pass out my class 10 at Holy Cross Depository. Now, presently, I was doing my diploma at Gomoti District Polytechnic. Hobby to play outdoor games and to crack UPSC exam and to be civil engineer. Anyone? Anyone? Yes. Tamu kaya na. O kanya ni bisi mo tamu exam na. Anyone it come. Exam tamu na runai. Exam ukhiji na mana yun. Awal exam sana maya. Civil service. Tamu civil service. Yes. Ambai. Ini mungkin apa? Hindridian. Okay. Norok ni jibo college ni Gomoti District Polytechnic. Gomoti District Polytechnic ni Vice President sa bosai teman? Sarkar Jonathan. Vice President. Sorry. Vice President Bumani. Vice President Bumani ya. Dah apa kan? Next. Jadi nanti potong. Tidak rasa. Sinimung isha DEBBARMA electrical engineering kai tunggu. Ani Sinimung NIT Kamanura. Ani hobby sengkang mamushona cajabu. Any life. Ani angkat successful engineer kami sungguh. Tapi anak bagus sama perfect kaya sungguh. Engineer civil nama mai online. Engineer tu nak hanya online. Abu ni ada wan sungai Allah. Job kaya musuh ada. Job kaya musuh kan asal kaya musuh ada. Job kaya kaya tamu kini. Job kaya. Business. Tamu business. Amti cosmetic. Isha. nang to mui songan jaza guna ha mamu songan jaza guna ta mui bisi songan jaza ambition eko songan lexi tripurani traditional wahan mujjo songa rubo ta chakhiro amkhino khota da ko
Krishna and I am from Shagarkot. I'm GDP college from GDP college I और मेरा branch है CST. What is your hobby? Traveling. In life? Software engineer. Hindi or English? Which is comfortable for you? Hindi or English? Which language is comfortable for you? Hindi. Hindi ना? तुमने जो ड्रेस पहना उसका नाम बता सकते हो? खंबा के ड्रेस. खंबा. Are you Manipuri? Yes. What is the meaning of khamba? You know the meaning of khamba? Yes. Tell me. खंबा means क्या बोलते हैं उसको? लड़का जो हम मैथिली की लैंग्वेज में बोलते हैं पाखंग जो बोलते हैं उसको खंबा बोलते हैं. You mean to say your traditional dress, right? Okay, fine, good. Dibor kaham jatuno ani mungsas mi DEBBARMA ang TIT wo civil branch na iporito ani hobby ha cooking ani aim in life hai civil engineer. Mean hobby tamo? मिस्टर नहीं दिख रहे हैं. Cooking. Shitui ko to bahai ke khai. Tamo na. Situi nang wang kita mo sarang mani. Asuk no. Masa ba syuting sini godok sana hanya ang sampai banyak yang saya di mana? Situi godok hanya ni situi nango mo so nango berma song ang sino. Thank you. Next. DEBBARMA भाषामा अनि बुङ अर्बिटेरमा आं बुङ डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज पढ्यो अनि ब्रान्च में सिभिल अनि हबिङ फुटबल खेल्ने अनि ड्रिम काम Next. Jotam nadi pertama ani mangsika tripla ani kami ngate kumba sabrun sa tripla ang tabo Tripura Institute of Technology wo electrical branch na purito ani hobby singke sanani ani asuma nung ze riganai kani kamu riganai tam hinsa aja bang mani saya mana okay next ang Rwlai DEBBARMA ko sinane ang ojaga Tripura Institute of Technology wo civil engineer department na hai pori dong. Hobbies? Ludo thangani. Ko junior civil engineering job. अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबन साइडमा First president. First president of what? India. First president of India 7. First prime minister of India 7 है ना? Second prime minister of India 7. Saya minta. Okay, next. Good afternoon, everyone. My name is Purva Ghagra. I studied in TIT Nishingar. I passed out from Kendriya Vidyalaya Kunjaba Nagartala. My hobbies are to playing games. Aim of my life. Currently, I focused in to study as a civil engineering.
tell us how many types of cement are there? How many types of cement are there? I do not understand. How many types of cement are there? Don't you know that? What is your hobby? Hobby to playing games. What game? Kho-kho. Or like badminton, kabaddi, something like that. Name one badminton player name. Woman. Okay, thank you. Actually, my favorite actors are favorite actor. You didn't have any. Huh? You didn't have any. Varun Dhawan. Varun Dhawan is not only Hamza. Malkani Chacha. Can you tell me in English or Hindi, please? Tell me, who is your favorite actor? Actor? Yeah. From Tripura. From Tripura? Yeah. Okay, next. Di program itu no, ani mungkin ruang DEBBARMA, ani previous school naga Kumpuy Academy school, pass out dengan orang faga, did exam renya, ani branch ka hobby, I mean like hobbies naga ani gaming, I mean like designer. Nung to Kumpuy school ni pass out. Kumpuy ba daga ni Kumpuy? Edition kumulong ni. Kumpuy ni tamo. Kumpuy itu kaisa tamo Kumpuy. Kumimo. Tamo ko. Sini apa ni? Next. Ani bumang Supriya Jamatia. An parang ketai Rwlai. An college bumang Rwlai district polytechnic. Bukan. Ani hobby kenok harani. Ani emila bukan engineer. What department? What department? Civil engineer. Tell me the full form of RCC in civil engineering. Mandia. Answer is 9. Reinforced cement concrete. Okay, next. Liba kaham jotono no darate baisomo te ani sakchalai ani mong Nathaniel DEBBARMA ang Don Bosco School Hermani pass out student tabuk ang Tripura Institution of Technology Civil Branch Boltongo ani hobby sige indoor game te aim life ke Professor. Tahu ni professor. Bawa jaga dia orang masuk. Civil Department. Professor orang thani. Tamu kanyana. Ulang kita assistant professor nai abani pore class to professor. Assistant professor ni sekarang. Tamu kanyana proses
Pasok tamo certificate nang te bini pore tamo khana nang. Pula to bachelor no anai BTech abni pore master MTech dan last to PhD kheba doctor degree asa. PhD khana nang PhD khana bagai. Yang bo country best Swiss khane. Nona tabo offer ke kang PhD khana bagai school college phano. Yang je jaga phan thang khai mal hoine. Nang bo ja thang khane. Like America phanang kata. America. Ambai. Hello everyone. Sinimung khamatha DEBBARMA ani kamin kha Bishamganj ani college Sinimung kha GTB Gumati District Polytechnic ge ani branch kha CST ani hobby ge free time ma ke sketch khayo ge drama na ani aim in life am disa khayo Tamo drama? Ha? Tamo drama na nai. Like K-drama, C-drama. K-drama mane? Korean. Can you name any K-drama? Like BISWANATH, A Time for You, come on. Next. Good afternoon, everyone. My name is Rwlai. I am. Sorry. Conference finance saja na. Start. Good afternoon, everyone. My name is DEBBARMA. I am from Kokborok Song. I passed out my 10th from St. Xavier High Secondary School. Now I am studying in Tripura Institute of Technology, Civil Branch. Hobby, aim in life. My hobby is drawing, and my aim in life is to work government job. Government job. Behind the government job. No idea. Come by next. Hello everyone, Sinimung Kokborok DEBBARMA. I'm coming from Bishamganj. I'm college के GDP Gumati District Polytechnic. I'm branch civil. I'm previous school के Don Bosco School Bishamganj. I'm hobbies के painting and watching dramas. Aim in life. I like to make people more easier and safest place to live. Who is a famous civil engineer? Tell me John Smithon. Try again. Last try. Tell me the full form of PCC. Sorry. Okay, thank you. Next. Sinimung DEBBARMA ani kami kemandai. Previous school ke Don Bosco High Secondary School. Ana hobby saya movie nanya deh. Aim life tahun berapa plan kerja aku. Name favorite movie tamo? Horror movie. Horror movie. Name one horror movie. Name horror movie ni kaisa favorite film sanita. Evil Dead. Thank you. Chotono dibor kaham Sinimung Thirel poloi an kumula Polytechnic College Supperstar first Supperstar ani branch civil ani Sinimung Dumasora Rwlai ani hobby papi. Aim in life hobby. Ani hobby
teacher namu sih. MN life kan? Hobby si teacher ke MN life itu musa. Hobby sih kan cooking sih. Hobby cooking. Teacher in which subject? Teacher in which subject? Teacher in subject. Mana nih? Wo subject itu teacher namu sih. Alga. History. History. Nang jeta bok tuh terau kantong ini dulu lagi ya. Aku udah tahu ya. Oh dah. Ramtang. Ramtang. Oh Chandra Har. Chandra Har itu. Tahu. Thank you. Bulan di program itu no, an mengkurang di rumah. Enggak an password heo secondary school ni. Enggak an parakai lefunga sorojai para. Enggak an hobbies kai go cooking tai traveling. Enggak an in life enggak I want to become a businessman. Businessman. Why is a businessman? Garage crew nai ni. Garage, tahu garage. Car and bikes. Korang ni meaning tamo? Sound. Ni hobby cooking hingke. Mang sobodi ke song sari. Ang sana kai ko bertiga songnya kai ungko dah mana kasa semua darna na ko. Bertiga bahagi song. Bertiga bahagi song. Bertiga ko tahu pula mau sorong apa nya risum ro kasing ro nggak tapra yok perawu pias ruwe pias ri tapra alu grenai alu grenai kai mangsore berdiri untuk re alu sore kisah kan pajang ro nggak mungkin somri naik kisah bisa dah grenai jenang masuk tak nggak tapra goromos tapra goromos lah grenai Yang bokol sih kamu? Ang gagai KIT Tribhuvan Institute of Technology, ang Mechanical Engineering Department. Next. Good afternoon, everyone. My name is BISWANATH. I'm from Bisram Girls. My previous school is St. Xavier High Secondary School, Kwtal Don Bosco. Hobby in life. My hobby is playing online game. Life. Air hostess. Air hostess. Life air hostess ni jasa. Interview ni bagi tam nang. Nang to kasi air hostess ng namun kumule. Interview ni bagay. Air hostess interview ni bagay tam document lang. Class 12 pass exam namin kita. 12 pass simila. Figaro. Height busing na. 5.7 ni simi. Bo department na oi pori jong GDP bo. Computer Science and Technology. Computer Science and Technology ni HUD sa po aro. Next. Ani mung Lisbon DEBBARMA ang KIT Nursing opori tungul ani branch CST yang kelas 10 pass out muka Assam Rifle High School Telamura nihite ani hobby sangka mau ini life. Aku kasih one year ko. What department sing kamu? CST Computer Science. Bo college. HUD sabo. Semi. Principal. Semi. Nang admission na nathang pro principal ni do garbus kango nameplate he pajak nu yada. Aku kasih yang kerja. Tangi notice kaya. Next. Jatanadi Porkaham, Ani Montri Beni DEBBARMA, Ani Kaming ke Ambasa, Ani previous year school ke Montfort Higher Secondary School, Champong Nagar, Tabu Ang, PTADC, Polytechnic Institute of
आणि ब्रांच इनके सिविल इंजीनियरिंग आणि हॉबी इनके कुकिंग MN Life टीचर tamo teacher na musuk ang je ceremony no buine purana musuma baga abu tu buzi ko abu teacher na ceremony purana ni but teacher fana bo category na musuk TET 1 TET 2 STG PGT bahai college ni dia na university ni professor ano school logo boy school fana duida to TET 1 TET 2 Mane primary ho na secondary ho. Primary khana bagi tamu khana na. Tamu pori phasuma na. Abar job mana ke. Hambai. Kuliah nanti berkah. Kai ani bung kai John DEBBARMA, ani kami kelem sora. And I passed out from Sinod Foundation English Medium School Lefunga. Bo college se pori MN Lab sadi hobbies sadi. Hobbies kai kum khaya mane no ga hain to mane na tam khai. Khaya. Ne mobile phone thinya na. Thinya asu. Kokolo mobile khai na. Khai ke simi kol sajata. Bai call khai ke simi kok sawa. Tam ni bagi salai. Dolo kama joko call isi khai kok sauta. Ni girlfriend ni call khaya da. Girlfriend ang krem tiro ba. Logo pun khaya ni sawa. Seralok salah bero tong hang ka problem deun. Deun. Lu na. Ang bagi beri hamza kya. Bo college se pori. Tripura Institute of Technology. Dia ini student of khana de do angor kaise request kai bo puri jiti hamza hongai nar bonar mui puri kok sao hai puna as a friend kok sao do hai puna hamza geta Nang beri caza yang kayak si friend bokok mas saya. anti ko geta Nang sawa puli caza ya. ang bero ba kok sama sikire next hambai bero ba sama kok sao do hambai kok sao hai puna bero kok saya next hambai Jotono nanti perkaham, ane mung khar pita DEBBARMA, ang mandai berin English medium school ni pass out dong kayo. Apun porang ITI kayo complete din day, dabu Women Technical College so MLL kunay politan. Ini hobby te MN Life sari. Ani ML Life pun kang nursing namusung. Ani hobby song ke mangwe rok sona ni tay no rok decorate kanya ang boleh kino hamza. Nok bahai ke decorate khanang caza. Mane dabu kaisa ri rok kan buruk tong khang nugui tong maya ta amro khebir namusung ke dabu mane oron bera khake ang oromang nai tong maya abo hai rok ta. Abono decorate khai hunman ya do. Abno thik khai hunman si. Mane flower rok bai bang decorate khai tong mane rum. Which type of flower? Like rose, like sunflower, plastic flower pai. Thank you. Mung kamu? Ani mung Arpita DEBBARMA. Wait. Buried in a school before starting. Huh? Buried in a school before starting. Budziya. Buried in a school, means the school pass out. School before starting. Mane Buried school before starting. Amulan sangali ako wait hanga. Okay, next. Ani mung baik ng DEBBARMA, ani pasok school kay Don Bosco School by Salbari, yang tabo Tripura Institute of Technology of Portongo, Electrical Branch. MN Life te hobby sari. An lagi masuk ke Jawa. An habis kita movie na ya, horror movie. Te MN Life. MN Life kayak businessman. Yung horror movie na yo. Wasa six theater o thang nai na ka horror movie. Na yo ko. Salsa six saisung no horror movie play kaya kata theater nung samin se. Bahai mat no. Sama ya. Hambai next.
elders and my colleague. My name is DEBBARMA. I come from Obicharanpara. My hobby is skating and riding. My aim in life is singing. And currently I'm pursuing my diploma in Tripura Institute of Technology of Architecture Assistancy. Hobby aim in life say. Hobby aim in life. My hobby is skating and riding. Aim in life. Singing. Singing. I sang any favorite song. Sabi kanalidi. Ini hobby say as a singer na mo tudo na. Singing saja ko. My aim in life is singing. My hobby is skating and riding. Okay, ini aim in life je na mo tu kawan awan na resap kana. Ini favorite song. By Anto Prakisa Hamisa. Jesik mansik singgu best performer nanya. Just kana nanya musuh ini kurang bahaya. Sorry, I'm not sure. Ambai. Next. Ani moke LC Johnson Riang angke Udaipur ni pizza ang sekarang 10 pasang moke ang Holy Cross College seorang ni se. Sekarang ni hobbies roki editing roki ang sih sa bisnis sih sa alka pizza. Sekarang ni aim roki softwareing roki cuci untuk mana? Ding hobbies sama? Editing sih. Kamu edit kai? Video ro. Jadi ni je perform kai na lagi mana? Awak video edit kai dia kudo kai na dah. Jadi ni je dance perform kai na lagi mana? Oh stage oh. Agan edit kai dia ku ab kai na dah semua. Ang kele di mio ada fine mobile call ye. Ini sekarang pak ini je asyik pun matang. Kau sudah merah sudah pak sampai ada po ang try lagi mayu. Ani phone apa kiri dina? Kau kira ini mobile berapa ke try ke mayu lagi? Okay. Lunch break pro khai di do. Thank you. Jotoran di pertaham, ani mung khasanya derma, ani previous school ni mung kha, Monfort Secondary School Sambunggar, ani college ni mung kha, TTADC Polytechnic Institute, ani branch ni mung kha, civil engineering, ani hobbies mung kha painting. TTADC ni full form? Tripura Tribal Area Autonomous District Council. Hobby kamu? Hobby painting. TTADC ni chairman siapa? TTADC CM siapa CEM? Ini para bolosan kamu? Bolo Biswadar para. Apa buya? NIT. NIT STD khabsa general khabsa. ADCD khabsa na general khabsa. Antoan sugo nani TTADC ni chairman bodol orni no. Busari pasang mo ini. Wan sugo orni no kana. But bunyo sing ne devi ni mungkai Jogodish DEBBARMA tau TTADC ni but no orni ni pasang mo itu saja go. Ambai. Good afternoon everyone. पहले तो इस्लामी बरेली पे सबको नमस्ते करते हैं। मेरा नाम है दुआंगमो, मैं शांति बाजार से हूँ। तो शांति बाजार इस स्कूल से पास आउट हुआ हूँ। तो मेरा कॉलेज है TIT ट्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा ब्रांच है CST। माय हॉबीज ट्रैवलिंग एंड गेम खेलना। Kokborok नहीं आता मेरे मेरा एम तो लद्दाख जाने का है सिर्फ यही है एम लद्दाख में जाके क्या करेगा? लद्दाख में लोग जाके क्या करते हैं? घूमने के लिए जाते हैं।
तो फ्यूचर में कुछ नहीं फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर में सिर्फ यही है लद्दाख सिर्फ लद्दाख के जाना है और कुछ नहीं उसके बाद पता नहीं क्या करें थैंक यू नेक्स्ट Good afternoon everyone. I'm here Lakshmi Zomatia and Parang DEBBARMA running and previous school in St. James and I'm hoping to do makeup and my aim in life is I haven't decided yet. नंसेरी काने तो मनी ट्रेडिशनल ड्रेस अब वो जाती नहीं Yeah. अच्छा Hello everyone. Sinimung Prasanna DEBBARMA. I'm TIT, Tripura Institution of Technology of Korea, Electrical Branch. Hobby in life? Hobby, like games to learn. In life? Kamu orang nak musuk? About secure kri taung aim in life taung kri taung ठीक है जो ताऊ Nini role model sama? Role model. Role model as करे आने को दुर्गा चौधरी पारा Next. Certain negara kalam ada di Tripura and PTATC Polytechnic Institute Electrical Te kisah kono koto kesare ungkul borok khane yang tahana. Kisah buskam phadi. Certain negara kalam Sinimung Kwtal Tripura ang TTADC Polytechnic Institute Electrical Branch Operator. Nang Tripura ta zat. Tripura bisa zat orang sisi. Entah zat. Ano. Biang ni? Sablon. An mungkai sumon DEBBARMA an TIT wa puri chongo electrical branch an hobby kai sleeping Emil life turi ko tak dorati Dino koi gonta thuna angoni saja Brawo kai mesti blok toh. Semiang. Next. Sinimung Kwtal DEBBARMA and previous school very English medium school and TTADC Polytechnic Institute kaya ani branch sebagai electrical engineering. Hobby in life. Ano hobby sebagai drawing and reading books. In life. Ani saya saja apa? Nang tawag je kani to mani traditional atau tamu bina tamu. Nang tawag je kani to mani. Nang tawag je kani to mani. Ini dress. DEBBARMA tamu. Nang je tabu malah kan to mani. Aku ni bung tamu. Hari kahamzat no an Kunung ya sari mistake pun kunung ya sari. Sinimung DEBBARMA ang Bisrangonjan থেকে angko kelas 10 St. James High Secondary School থেকে pass out mani. Next. Hobby badminton. Hobby mani ekstrek janai.
Sorry. Mana kalau saya rumah mana? Emin life tamo. Saya aku. Nunggu college puri. DIT wah. DIT ni program ni presiden sabo. DIT ni presiden sabo. DIT ni tamo. Presiden. DIT ni presiden ni tamo. Saya Mungkin mensaja masa ini Kwtal College juga program kayak itu. Saya Tang saya. GDP, DDIDC, DIT, Women Polytechnic. Tam kan? Masalah ni Masalah ni ya. Rezama kan? Rezama kono simano. Jonagona anda resep kenal gadi apok thaka. Jonagona anda resep kenal gadi apok thaka. Dia masa bagai gadi. Busana sih, betul busana sih, betul busana apa dia? Aku memang koman kita salah lain do. Jadi saya paling kita kisah. Ang media request kayo. Nano, ako no kisah delete kaya dia clip no. Ako no kaya dita. Next. Good evening, everyone. Sinimung Kwtal DEBBARMA. Women's Polytechnic College ni hapanya ang kadini. Ani Novum ka Agutala. Ani pas kay Hemania Bung ka Tipeshwari Vidyalaya. My hobby is to travel and cook. Aim in life? My before aim in life was to be an air hostess, but now I don't know exactly. Are you interested in dancing? Yeah, but not so much. Means what kind of song do you like? I didn't get you. Means what kind of song do you like? Actually, I like my. If we request you to dance right now in the stage, will you ever? I'm not in dancing so much. Acha, thank you. Thank you. Thank you. Next. Selalu tahu nak pelajar orang no. Nak tu pelajar orang pasal sini. Yang paling. Next. An mungkin kita berdiri mah, an para kaya ni an kita di sekolah ni mesti mula pun tu an branch ke civil engineering. Hobby, I mean like. An hobbies ni cricket. Cricket, I mean like. Civil engineering. Ini favorite cricketer siapa? MS Dhoni. MS Dhoni. MS Dhoni. MS Dhoni boh year retire na. Indian team ni bisa boh year retire na. IPL ada na. India ni. IPL tu betul fan retire na aku. Saya ni mah. Dhoni IPL tu fan retire na aku. Indian. Nangan Thomas naik aku. Naik aku. India ni before boh retire na. Ini naik sini. Tambah. Good day, Zotonono. Ani Sinimung Vicky DEBBARMA and DDIDC Polytechnic Institution in Kwtal. Hobby, I mean life. Ani hobby ngake playing cricket. Ani I mean life to become an DCS officer. Tiba-tiba first, kalau saya TCS officer pun sari first sana ni. Abolang saya ni ya. Actually, kan dia, jadi kalau lainnya thana, saya sekarang bini full, kan dia preparation kerja bini bertadi.
ang tahu kemas bekau pakai sagabang itu semua suku buzui pakai step na namun tahu desa pola thantani itu negara Malaya kan tahu kene live kami orang thamano je samu bini bagai anu request kene sekarang informasi kami nadi tamu kene na saya mana cari Dara nentang sagabang kena jimin naisinai hambai nadi serung mana jauh belai hambai next Di Barkam Zatorno, ani mong Jackson DEBBARMA, ang TTADC wo electrical engineering poritongo, ani aim in life ke railway wo job na nane. Hobby riding. Railway job na nane, bahai jatuh. TS re. Next. Ani bubung local stores DEBBARMA, ang PTI College of Porigo, Kumulongo. Ani hobby ka kan kayaknya tular musuh gua. Having life, ang pun want to say ang want to say. Yang tuna musuh gua, cuma kau itu besar. Cuma kau itu besar. 8-9 era. Kalau kau itu tu. Kalau jatuhnya tu, like 9-10. di sini full from tamu. Tribal Autonomous Council. Kam, karena deh, sini TDADC sini bagaimana? TDADC kisah full from kam kes sungai deh. Sini TDADC boy sungai mana? Nono ang sini ini tek kau sebab sungai mana? Hambai next. An parang Madhubari. Madhubari, ini hobby tamu. Ani hobby game thinani. Emil life. Emil life once a day dafna. NIT is full form. National Institution Technology. Why civil engineering is called civil? Because of our construct hybrid karana like buildings sama. Civil engineering full form daman. हाँ. Civil engineering full form daman. Senior boleh. Engineering level pro. हाँ. Engineering level pro. Thank you. Next. Di Barkam Zatorno, an bung kaji DEBBARMA, and my hobby is to help my mom. Ini mom no help kayo. In case of cooking, Emil life tamu. ani milai ka asal film nani. Ini mana help kaya bisa sama? Body help kaya mo. Ini mana tu onek kam kaya cooking, nok paro, nok kuo. Mane ang to sino ko ang opera, mane ang ano help mak ta means wasishu ko mami ro song ang ka ang song ka. Kamu irok song isar kata uzora. Mane dia aman ba siki mane yang song sa. Kamu siki abun sadi. Ano ka ha? Zatorno. Jotono rengka. Paksa ang komun rok kemai. Acha mia cha khi bahagia song saga disa. Mia sa jai. Pas muya roe. Ke muya roe kari roe. Ke timu tungge. Mane muya. Acha okay. Nonton maini song isar phabla na. Koi bar char khana, odik ban char khana, dan je samani mote. Since class 6. Acha ni nama wasi pan dan ni yang mui thok zakha. Thogoni man sabla. Inki songin dong ni do. Continue khai dong ni. Acha thank you. Okay, wait. And so, asam reference join. Yeah, that. Suweder measure the thorn na lieutenant. Sam ni rank BC. Suweder measure na lieutenant. Next. Next.
ani mung dong deborma ang takardola ni ami korok puro edisu ini hobi emin life hobi lah cawa tuh langsung emin life emin life deh once day kodara titi edisi full from tamo Tripura Tribal Area Autonomous District Council. Dongor ni meaning? Dongor ni meaning? Pawita ka ba? Ini mong tuloy siya ng sabi niya. Pawita ka? Nini mong buli pokta mo na diyo meaning pokta, mong to pogya. Next. Ani bung ka kasar deborma ang PTA sini untuk ang PTA college ni sudah bangsa. Ini hobby sade MN life sade. Ani hobby sudah this playing video games dengan ke MN life untuk bisi concert kayak tu. Because from night bisi king high lah. Ini mungkam sih kamu? Kasar deborma. Itu sound pada juga ada waktu baik kena ya. Ini mana Polina sana aten ini alada activities tamu kan? Salah. Polina sana ini alada activities tamu kini sana ni. Outdoor games, football, cricket, dancing rock. dancing, Kita kadang bisa ngomong gitu kan. Selain itu mana? Tiga sih. Next. An mong katas kan dia orang an parang ke Belbari dia ane ex school ke mon 4-5 secondary jam pemur school dia ane hobbies ngang ke football by riding dia ane branch ngang ke electrical department. Kamu di bagian electrical department terus kayak gini. Karen rock sama teko. Bisa lineman rock ni pun mantan saja. Karen sama kayak Karen sama orang lagi company tu. Tanya electrical engineering kori bisa. Amo kasih officer mana bagi dia engineering. Jadi Karen line dok hinta saja. Officer dok kan tu Karen line sana dulu. Tiga sih. Thank you. Jatuh hampai. Sinimung rumah bagai, sinor ni bisingo selapazam, beri pazam.